No usanga kuwange omulorumherwa wengangara ya Western Nyota TV ambi kusipindi esi Amenosanio Jumapili ya kwanza Jumapili chakia omosi kwa saba omwaka okwa 2023 nangori Prisca Achuki nalawanda yori na PUC tangausi olorero kubolanga kuri esi okonyeranga imbendo omuyaka kukwisirie kudawo kwisiria amakuwa akechingala kani mulitirichi kudawo kwisiria amakuwa karaka maparo mbwe maparo kao kanyalokera wakalogania obula mubwao obwa kuruningira sina yo dahihana opare muri kwana riria eri dahihana ambi handi esipindi na meno sana mbele se wago chambuli ofore bwinyi bukabuhane baruboro bari wiki abiwere iriye amamba aribukana riririye bachirira bari chikanisa chiriye na ili kubeda kuchirisia amahokele kanunda kampa mulungi Reverend Ofunja karibu sana. Tiona. Handi buhere wabusilefwe kumeta banangara Nelson Ofunja nindi mwai mukanisa area Saints Covenant Nairobi Uruma ne ikibere ndai ndebasanya sai karibu Orio muno Reverend. Yehase Reverend wose muno mulala. Ngerembe muno muri anje wose huli tsanga Nuru na TV ya Western Nyota walanga mwami Yesu itsomye kuri anje nango Reverend Alista Virembwa mwana wa Musa utaya itiviki. Ambia Reverend Orio muno. Ambia Bishop. Da kosheri tamuli wa buli gosimami Yesu itsomye bushere mira ni Bishop Achuki kanisa la ni hapa ndani ministries. Orio muno Bishop. Ambia Apostle. Asante Romno, mara kanje unanje Apostle Robinson, nendi umimere wa Kamvit Pastors Network. Nendo sanga sana kwa studio mwenyewe. Orio muno. Then the Bishop Lormuhero Bishop were yosi hula US Bishop karibu sana Bishop. Mtamuno Madam CEO mnatakaga bananga Franklin Wero Modo ndimu ingilise mu shirika wa kanisa la Kristo wa Kenya. Murio muno andi okufukira kubanu polwa rero okuchake Jumapili ya kwanza yo mosi kwa saba nuhuri asiri ngangara ya Western Nyota TV sipindi na meno sana nukuchaka ende maku wakari ya mdusungu bari mindset mululu ya bari maparo ama chingalakani echo mwanadamu sikariyo nesabira kusome ezitabo ya Proverbs chapter 23 verse 7 mulingale Proverbs chapter 23 verse 7 ibolairi Mulusungu, for as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee, but his heart is not with thee. Nehandi yose mbele sabire, and kusome ho Genesis chapter 11. Genesis chapter 11, ochaka abwene, mstari kwa kwanzi volairi. And the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. Verse 4, and they said, Go to, let us build as a city and a tower whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Verse 5, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Verse 6, and the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do. Noringala Genesis chapter 11 verse 1 to 6, amahu akehoreha nende wawela nimrod kushino wemerereda ni maku wakarekari kulo no hande makesi kubera nya sai mwena bolari verse 6, for which they have imagined to do. Harosa bene kulo mala maraho amani kama kendo the power of mindset amani kichitingalakani kama paro Reverend Ofunja sawa sanja kina ya bara tama ho malai na ni peo ya tuhonya okumanya okungalo kunyalo kenda tamuwana ne han katanga lumu nyalo ko pala mbulango ngore silino kulingala katanga ngalo no lingala nga duwa so mano
mu Proverbs 23 yo ibona mwe ngalo umuntu wabasa niyo wafwana ne nukulingala bilai ona nangalu ni hane ekesa ni bona mwe akubora mwe ria imedra bara kurola lakini bona mwe ngawa mwe ria lakini muwe kwa esari nao nanu kulingala bilai kubona mwe amapaso niyo kama kari niyo kama kunyela hana ngamunsungu processing center ebyo bya kamwa la ngalo para ni vile muo kwa mwinde nila kuboranga lakini vile maparo kai ni tofauti na vindi vile muo niyo eskera kata nyasaye na dila ndo mwana mundu nyasaye wala ngambwe efoko kunyalo kubola lakini nyasaye pimanga our motives yani apimanga maparo so nyasaye saringalanga ewe nicha kata no bona natuma na nicho chagua omfalme Samuel mu nyumba yese yani nanyali chichanga na ringala na bona okwelonge wewani lakini nyasaye ngalanga maparo uleso nyasaye ngala maparo alingale bibyo basa unyala baba kwe hale na wanu lakini mundu we hale na mundu mangale lakini sari na aumami ne no lingala no nyasaye alingala maparo omundu unonga lwafola tagabata babeli bano romba hange taino nyasaye alingala abantu bano no lingala amaparo kanga lukati sumo esinaba kaira kuyo sinisumundu amala yata maparo kai ama mabaso kai ama munga nakanchai esimyo swa nawe lokosele sake wanamwe as a man think that so he is so selasi apara asipara sangaho kundio sio switch over le sindu lwase kata hobole no bakudira mu bakwira mu court no hore sindu no chako we tete ne bauka kuba basumo sincho sio wahola unless ubole mu obere usange mutoka amen speak amen ndika na accident ya hola eso sincho para lakini sincho sio mwana umundu wa hola si chakira maparo kai kule sari chapara menda holendi undo kuche kube mu studio mu upara asipo enyore sana so we have already ne mubula mu kulingana mubula mubobwonya obulango bwanya buchakana nende nyasacha kana ndo o kaluhani maparo ko mundu loba omoyo kwao ku chichango lande bili maparo ka niyo sakira paulo na bola mustafa sira esi Warumi 12 no chake mbele ya walambo mbwe sani bibi kiemwe kama kamera bihu iraifu kiwe mbele wa nyasaye na chamunya lo bili ya walambo may be transformed by the renewing of your mind. Ulo maparo ko nikata kaluhani. No siri no siparanga sanga wakenda msialera. No paranga ulamu aso na tofauti. Nyasa chakanga ndo dilani ndo ama waso komun ile kwani lo hola. Ne kulwesi mungi osiyose katalile kukas. Ni gaundi osuwose. No na anyo lo kufaula. Mbere pako kaluhani maparo. Kaluhani maparo ka. Oriyo mno Reverend Ofunja. Reverend Talista. Kan okenaka mwalito Evangeli wolanga shinga mundu akanakananga nindio ari yani uli mundu aparanga indio mundu mweno yari kira inganagani yeye na ikola bindu bilola na kola lola mundu na voche tikalimo lone kono ni mundu yutawa mundu inganagani yeye tsaye voche takale kwa voche takale asa lola na voche tinako kumwanda ni matokeo tu matokeo ikumoyo kwetsa kwa voche ya shindu shosi chiranga mawaso shetani yeye kurumira mundu akumiranga nganagani yoyo mirama paro koko kwanza ilobora mindset ni lichomo litia maparo lichomo ya maparo koko that's mindset ma tingana kan jojo tilenga hena focus right that's mindset yoyo kana izamshwala mungu lazima ndiriba kumundu wa maana
mpaka kutuha nyasaye na director imange ne bako ikhoreke na undi ukana tse inzelo ambwera ukana kan negative likhandi lo yatsa lakini nuitsa nuhenza nulekhanya makhuba ka kumolomanga kuhusu makhuba ka Solomon yaandika mu kitabu chitsingano 23:7 au itsuenza makhuba ka kumolomanga mwanzo 11 umaorole makhuba kenako kabukananga chiraka kitsa khumanya shika wanalikata lakini kitsa khumanya inganakani ya mwanadamu inganakani ya nyasaye tsyabukananga shikira yababa kana lukano nuenza mu mwanzo 6 lubaso lokaramu akhoranga dina nyasaye maya boli nzishinda pisha na mwana w'umuntu khatsotso tawe yetsingana kani ziyetse nitsinda manu buli khase tsinda manu buli khase unuitsa mu makhuba ka Reverend Ofunje yakhabola mu Hebrews Romans 12 ibolanga tsingana kani tyenyu tsikaloga nywe tsituge khurula go makhuba ke diroba moranga bukanakana mangana kumulikulu noitsa gandi nosoma mu kitabu sha Filipi 2:5 ikhuboranga have that mind in you which was in Christ Jesus. Chikira inganakani y'umuntu buli nyanga ni ndamano unukwanye inganakani y'umuntu yawe inganakani nyala kulonda kana nyasaye mpaka khubeni inganakani iri mu Kristo Yesu mukhotse khwanza khupara inganakani yona nyasaye kuranga kulamulika kana lino lilo kirulolanga labantu abakanakanya kulomba munara kwa papeli their mindset shiyali khukhola bulungi tawe yali khwenya khwirolekhetse khwirombera khumira khwebandu bakali khutukha khuwa nyasaye khufanana khuna nyasaye khwinganakani nanuhenza khubo bene lilolekhakho ninganakani ndai lakini witsa mbunyasaye nyola inganakani naye yakhabera tsairuweka kira waitwatsa out amen Orium ndaje mu bishop Steve bishop kwere ebeha bishop kwere karibu sabasomede ohuo kula kaya mawa kene kano aka amachua amapa mindset mulo sungu maparo komundu ya kapangira biringa yesubira mundu nasubire abitanga atere makanika ikos abundu aomba kusindi sio ba mundu yo na mundu tere makanika usindu mundu niyecho mukalokhani khasile changa wabo habadawa singefanga bada koha kwata makanika fwe kuna sai uyihalanga kuparanga bulinyanga amahokumikulu paranga bulinyanga mahokana sai ndobona muna kuletera wakadi na kani newe makanika watu na sai no wana bwe khasini ingira na ndo wana bwe lina klasha lina kuyana Mungu mundu ushalo ne mundu ushalo ndo mundu aloko khasiba akenda la ulera ula makanika yekani ubini nisialo neona makanika yekani kumfani mwikulu so mundu yatula amaparo kae mungira yae ingira yake ndanga enino the story yae na handi umundu ni the mindset alitanga ni uamuzi na anyalo wanana honga dikiteta haya ulo referenda wa kusto wanana nga dikiteta udaho la sisa bandu wa kole kito kumanyile no ulo korenes power nisho wala angwa nula taala angwa sidalungo rembo watula makanika ka una sae watula makanika nao ka orena sae nyakanda wabora mundu mulokore umundu shanda mubona nga mundu yo wakota abona ngo mundu yo wesura mundu yabusia wala wesura wajalozo wala wesura osura no mundu
makanika nikae makesikae kachanganyikiwa. So ezo abantu abantu bezali watu wananga gefe bachanganyikiwa. Nifunzo kubonanga abantu bezali bakota. Wabonanga bakota. So kubera kwata mindset jebiti kabahane kefwe mind y'omundu wano kwa mind y'omundu abayenyasaye yatu ya focus yae ilikuwa na nyasaye focus yae ilikuwa no mikulu handi anende subira machocho mikulu yasura nyasaye aruo esendi mushano muno mukanana de bandu bandi kata bandi kolena mukibarua umuntu oyota kambona ubwo na nyasaye abadawo ya amina na nyasaye abadawo mani mindset che no da hom kalukana na kunyorera na kasika nawe kabisa anu weholo musuku wae ulowera mindset yae yamanya mumongo kwae bukutu kwae mumaparo kae mumoyo kae mungani yae hasaru asama yombe nasaya ruwa andasama yombe nasaya yombe za kubula muwa badawo so umuchenjane sidini sana yenyo bere do fumulivu obungi handi amakesi akanyela wa msubiami manu wake ija mindset yae nivyo ngefuna lungo fuwezi wa Kristo mindset kefwe netikawa hadu mwuzi njobu ori mno bishop kwele bishop stick umeta ukawa reverend bakabola na ka bishop wele wonanga nimbe anzele kuwa mindset mindset it's more deeper than even faith. Mindset ni creation. You know, mindset ili more deeper ni mkari. Mayeza hawira normal nizani topic hila. Chira mahali tunaenda kutita sasa mkari. You know, kwamba na mabindu faith, kwamba na mabindu belief, nini. Lakini sasa utie more, yani utie zaidi. Kila mindset ni creation. You know, bano la beki wa Yesu walitaka shikulia, bashiko sana na wana. Na mafarisayo bilita bwana. Beki bobo sheshi nabaliza shikulia bashiko sana na wana. Na Yesu litsa nabo bona manyo. Shindu shirulanga shishitsa munwa. Shitia munda. Shinyakolomba umundu abe muchafu ta. Lakini shindu shirula munwa ku mundu. Shichiranga mundu yonehe no amba abe muchafu. So whatever you see around you should show no longer everywhere you go, it is as a result of mindset. Nula mundu musafi oli reverend funja namna hiyo. Iti karibi ninyakupa rahisi wa kumanya mindset yeye isafi. Nutia mazingara kwa mundu amenyamu Apostle Robinson. Nuwe nzata mazingara kumundu amenya muti wa assessment inyala kubora mindset y'umundu alinende mindset ya inashina Nachira ibanjiri buri rurangirira mu baso rurangira kubora dina as a man thinketh so is that man. So bindu yose binyakora ka mindset imayitse iroreka irwanya sinana ubura bishop nabola yakana nabantu balinende mindset mpaka mubali ki mindset yokuhona dina Nyasaye abulawota yani he is an atheist yani mutingana kali so mundu uyu anyana khola bindu biri against God shikira amanya Nyasaye aliyota na khaniliwa alabona Nyasaye abulaho nutse mushita kusoma mushita kusha sha barumi mulyango Qur'an nubaso la shira 19 utianda wala ndina loba manya Nyasaye shiba mwito menya kuli Nyasaye handi bamumenya kuli Nyasaye bamba kana Nyasaye na kulo yako Nyasaye yabaraka
Sikina shirenya sawa abalaka chira bamanyia sai lakini their mindset. In other words, mindset no kuona dina gwa musi mo mundu abetsana ako mukari mwemwe. Musimamo ko mundu abetsana ali nako mukari. Ni mindset. Musimamo ku mukari. In other words, yani mindset ni musimamo ku mukari ku mundu ali nako. Nyala kuba kukosana na Boston. God forbid kukosana ta. Lakini nyala kuba kukosana. Sasa Reverend Ofunja nende Reverend Bishop Omodo benyanga bitse bakulele pamoja. Benyanga bitse bakulele reconciliation. Lakini unyoli mindset yanje nizaba mwendi ila hali mukore shinda. Mindset yanje lidina I'm not going to reconcile with the apostle. So mandizeti khala mukutana kwenyu. Orisao. Just to please Reverend kula kukosana na Reverend Alisa. Chikira I failed to come. Lakini mindset yangu ilina hali mukore ndina, hali musome ne maandiko shina. Ngwa musi mboyo kwaje. Mbamwe. Ngaruka nyuma ta. Mutwiji mabona ngaruka nyuma ta. Then I'm not changing my mind. So mindset yangu ilina sitaki kukubaliana. So wale mkuba kandi mulumono molo lai wale dina mindset ni uamuzi mukari mundu abetsana nalo. Nuweza kushingana Reverend yabuli wokofu huwe wokoke mindset ne kanya ikalukana sio kufala isuti leo nyala kuchira manyidola kama boketa sio kutse mukanisa leo nyala kuchira bantu abalitse boketa lakini mindset yanje mungu uamuzi wanje mukari nebo ina kumanya dina nimeokoka ama sijaokoka. Mindset is a creation. Mindset is deeper than faith. Isubira ndio akulu kidogo lakini mindset ni mukari. Na imani no Prisca yani ni mindset urula mu mindset. Birwatsi bamulaba rera birwatsi bana biba ubei baba bashimshira ngomwa cult. Cult no ishirangwa cult no sect cult. Kolero uingiriza mundu mu cult you tamper with the mindset. You arrest the mindset. You change the mindset. Sasa mundu numbora wana vitu yuko hivi na numukosana. You are resetting the mind. You reset the mind. The mindset. Baka uchange mindset mundu baka uchibika injilukani. Olero nyone sasa yalo dissect. Nubola shukobeka zinde rutawe. Mundu analeka zinde rukanumbora bwana you are not looking fine. Mindset ye imbora anga utsakubeka zinde ruta. As mindset. It is creation. Walimuno Bishop, walimuno Apostle. Okay. Ambi. Bala na habari ulilisi japo la poa. Na wewe bala makaro. Shughuli shida munda kula wiyangu. No. Okoka na malai. Tingana kani ti omuntu. Shingalo munda kanakani njia ndelo practically huiza za muitala mwenywe lano la kata hawil barish kale muitala mwenywa ni lano la sefwe muitala mnoholi fuatara maski netsinga na kanetsi yoshinga na yopa wetsaka no pare ngalo wetsaka no pare ba we fana kata hawil baro havla wata we ndole wechofwana bawe fana wabela ko katumwana wasoma mpaka mu university tawe nindola ketsofwa shingalo munda bezana apare indolo wali chola ko omwandi chi embare yali sa kupondi ndaimu kwekisani yoli kwale nombo shingalo bezanga no pare shingalo kamba habona isinya no kukulamu liwane mbola mbo mindset ni lobani kama a set of attitude. Your attitude fulani yomundu ilokwana nayo in life. Chola. Na not an attitude is positive
uzokoyomba makuwa fulani kulango attitude yo niba negative ulishirisho lo lamushala kuno ulishirisa negative ulishiru negative ibula konyanga ulola plus mulango wenya salaries yasawa one shirisho additional mulango wota ulishiru ni negative Lalo na attitude is a set of attitude ibetsanga mwakili tyomundu nomanyika kafona kariyo bitso cha ku controller nomanye attitude hiyo ni kubora mbu kubole kwa mfano sasa ishikali kuno bait awe iso nishalo shitingere shikali kariyo kubole batoto economically globally ishalo shitingere lakini no kulana ora mwakili tityo ubato teshalo shitingere kadalo wasaya Shizo utinya kabisa. Ishalo shikhaire kadalo wasaya shizo khaya. Shona. Lano no kule bibios no ra kubutinyi bulishin neshtinyi. Mena papa ya habola no you know very deep isinga na kanti umuntu sibezana deeper okuyomba kato usuba. No wonder bayibulane babolambu no butinyi sana okuchamisa nyasaye. Bilo usubiri lakini kulele shindu shisikumanga usubiri buli mindset ho embarangu ni attitude yomuntu abetsanga nayo na hoyo mbets challenges singalonya no responda kwa mfano pia mbara shingalo responda ku issues and challenges umpano fwe bijaka nende amaparo atingana kanitsityo o responde ndi kuwale nyasaye shikale kare o responda ndi na shinganalo okay shalo shifana ngala shifana yo responda ndi lano nola no responda kuwale nyasaye tawe uchoba no fana ngana responda nga newspapers bulinyanga uchoba no kuwale nyasaye okola kukalisha ku basic kuwale mbu efo shingana ba kristayo shingana kutso responda ku hardship ya kule naisa ino kutso kala ku menu liwa nyasa liwa le nyasa bola na ku issue ino lano vitso khonya ku interpret ambu kule mu season nomba mastinya kaswana tsenge lakini no kufana bolano fues to kuchingwa nendo ko habo spe hele mbumbu ya kanisa ni chinga kule mungu bana befuya bakule lisinjia okula kukadoka siya maparo ke fwe tsinga na kanisi fwe shira ndakane wala shinga no mundu abetsana hapare ne ndolo la no paro lo mwinda no paro lo maskini yotsigala kana zotsemeka service yendo maskini wetsokumanyende na attitude kana lo proasi nomba ufano le umuntu yabona mbu ifule betsanga ni kuitsanga no linende umbrella onenda umbrella ifule ikuitsanga nori na attitude ndei uzokumanya umbrella khonya ngokhola shini shikale kana toni lo kusingiza ifula tele ifula ikuitsanga lo kusingiza ifula ijaje no kubala balo lo kusingiza ifula tawo lakini na attitude uzokutirele mbele safari hiyo so mkristayo yesu buli sinja enda kanola lo mkristayo tawe kila koma ile Western Nyota abanda abantu bawulisinja kanola lo mkristayo tawe okula wimanyiri siyebo attitude hiyo ifuananga ele microphone Ori mna apostol mama akawachangia kwa kweli usingizia overa muri mna balo bahera mbarasa nukusi bala ndongalanga bosi nebeha amakuwa aka ndio ingalisa saya yabola no interest yandiri verse 6 that is Genesis chapter 11 na kusomera na baraka ngoli benange part B ibole and now nothing will be restrained from them which they have imagined to do kano akobano paro kuhola sikana kairua ama kana kane horeha akobano paro kuhola lakini harano elia nyarianga ma interest yangu mlusungiri mwe but nothing shall be restrained wabola kuri yambwe nga last week wabola kuri wiki yabwere ilia omuka suria amanya sema Yesu yambora mwe your faith has healed you lakini wacha kubola kuzia sa faith yo mkasi yo mundu yo ngani yari faith yari nayo and faith yari nayo munyasa
Haron babola bari nothing shall be restrained from them that which they have imagined. Esi ori parango hola sine hore kamu Nyasaye ama sama kesi kao. Kumbuka mbula mwa physical unho umenye uchaka from the mindset. Ne harano bula mwa physically ni result ya mindset. Ne simbara mindset ndiyo authorized escort mbula mwa. Harano nothing shall be restrained. Esendine ndiko yenya kumanya restraining savere samroho onyaremo umulori munganya lobo lari pasla babore bari Nyasaye yabola boro pare sinehoreha anyelo paro ngola mabi na hole mabi haro restraining ina haibwa kusirisia sina mugula savere soro onyero mukungala verse 6 Genesis chapter 11 yeah lo habola ngalu ya nkere bola ichuri sembe Nyasaye ni alongo mundu yabalambe raho balo mundu mumyande kwanye fwe mwe nokubabera so bunyari olwesyo omundu no kwalongwa ngori mlala wefu yabese bo bunyari lakini umanye mbo mukiyenyi yecha nalo lobanye umundu da ni ahado lobanye umundu Bingala mbo obunyali bulo sisiri nabo ubo kholesini ninga lo reverend yetere nabuzi yakho nabola no soma mu Genesis nimeo hasasa Nyasaye chabona mbo yacha nari ngala mbo sana piemana no mundu ha ulo banyola mbo omundu maparo kaina mavi ochaka mu chaka ngale muhiyeni ya mudono ba lano ne ichurisambo mundu maparo kao Nsaka ibole mbungala bo para nyo lona hola loba no chako kupara no bihebindi byo mu storehouse mu ko nibya hola birindanga sa biringa ngebo mu manye bomu asiba interesa ndo byadala ba interesa nga bachako ibiye hasa ichako bya nani ono dali boli puka banyaba itase bomu atanyalate waundi ya hala umyaka ayo dali wa idiyo ni lipuka nani bindi mundu abalanga nkakana kan chechera loba bunyari bula Nyasaye yamalo kuberesa lakini endaga no situboranga mwe lingala esihene kasi ya yechambwe iche nibe yeba obunyali bula Nyasaye kuberesa naye nyamala ihole yite bila Nyasaye yenya ni kusasi okay lakini naye bala mwana Nyasaye Yesu Kristo yechambwe inyi kunyolo bula ahuyire mu kuhola makungana kani chao chehole kala Kenya hana niyo sikera Nyasaye temango kudirane ngana kani abona mbwe engana kani che ya kuluza idu shira engana kani chefu asiku achipie mana nge kuluri ya ndesiano kulwensyo ngolo tevere no gadie imwe Nyasaye yakubere so obunyari lakini yakubere sa choice no ringala to nanini Musa niye member wa bana ba Israeli ababora mustabo sia Deuteronomy abambe lingala odalo no nyemere ne kulune ndesialo biringa biri witness wange ndembere yemwe obulamu endokufu obula indobo nakulwese omwe chaguye kulwese kuloba Nyasaye kuberese obunyari umwene omundu chagwanga noda okunyasa no sasi umwe niwenyo teresa no teresa kulwese Nyasaye kuberese obwamuzi mungani kan chao zakila Paula abona mbwe mukali muhasiwe uloka muhasi engana kan chemwe engana hancho nchitakali muhasi engalo chagonga lo pa nyolona lakini ndaga no situ bora no Jeremia ngaibola gaite Jeremia kabinde tisera 10 kwa mani ndaga bolambe engana kan cha Nyasaye huefwe nengana kan ndai sinembe khaba kolwesi Nyasaye kanikani webilai lakini ziyeno nasizikana kana siti Nyasaye akubora ndo nore tunda no walasi wati Nyasaye babacha jamanya munabangani ngamunabangani so kalokane maparo itandoha lakini mwezo no kunyasa kumanya mbe Nyasaye engana kan Nyasaye ninda ikwefu lakini ziyeno sisinya kuore ulaiula la no mwana mundu Nyasaye akuberesa choice uchagwe Yes. Ambiamo mentalist. Nyasaye akumanya zole ngana liebe. Kitabu cha Mwanzo esho na
sita walanga vandu yavamali kuvukula lichomo lyavo anovoingana gani yavo ivitsandina paka valomba kamunara kutura mulikulu na xivulawo xi nyala ku va tsuya u nyala ku va kalukanya tawe xi tira koli bishop avoli i mindset ni xinhu xi umali ku longa muyiwe umali ku longa mukari sasa wenya u xihole vamboli mundu inganaka miyeye ni ya vojita chino yenye kukolo nalo ya vojita tawe inganaka ni ya vojita ya mewa mbara mulisame uranga ni wabala mbona vocha sasa tayari kali nashi kukutia humu watawe inganaka ni ya vocha Shilia rangi lwazira kukula shikombo olotawo yumba kakale shimshene shomuye it is two way mundu uli mukristo na mundu ukali mukristo wali vandu wavili vavukane or mbole ndinazi mindset ili two way negative and positive mundu amali kukanaka inze kali anya kubotsa mundu mukhali atsali mundu khali abala inze paka ndirakana mundu umalo amali kwa mundu ipaka kulirakana balarakana ndatuka I just time what's a time kutuka balarakana na undi abola inze paka ndira mukhali I mindset ye itsa paka ndira uyu alira sakira kula vindu vyokola kabisa yeah unelo Yesaya bolanga mundu mwenoyo anyala kutsuyilwa kushindu tawe sababu ni kitu ameshaumba ni kitu ameshamaliza utsingalekali mwe yamala baka yako nikiliuta yayirakale uyu kali baka yara munyamulo la kuli ali munamula gini yakola malika yes we mindset unyala kutsuyiya tawe ingalekali yeye yamala kubira echira bolanga mu Proverbs 14:12 wala injira imundu ro ka injira inda imutsingana kantia mwene lakini limala leyo injira yubutibi ya tsingana kantia mwene ro ka inda lakini limala ni injira yubutibi che yamala kuamwa bala kuamwa ita lazima yakalola umuntu weroyo unyala kumutsuya tawe ali formed inganakani reformed vanhu valiwo makenzi inganakani yavi reformed unyala kuchika rufanyia tawe kali vakumira vavora vakonyanga lakini mundu akayanga mungo yanyanza tanyakulola Yesu chira vavukula tsinganakani yakapcha tsinganakani tyavo mpaka yatsi vika tsirisone munjira yenyanga langa yatsikanukanyia kali shetani yenyakurumira mundu yataka imind ataka imind inganakani yulu imali kukalukhana sasa ulakhola kholi yenyanga umutsuyi yakumba unyaliza ta lakini inyala kukalukhana namuna gani by the renewal of the mind inakalukhana lowinjiliza Kristo mwiwe lo Kristo yakinjira mwiwe it is the only way inganakani inyala khola ndiye kukalukhana yeah na Kristo ingereza mwe na lulo by decision alulo lunyola sasa ili mind yo yakaba renewed kan yo yakakalukana yakakholo buya Ephesians 4:23 amama ngana kenako ulingana kan yo ni kholo buya uranje kukanakana buya naluranga kukalukana ubule kukanakana kulishibala Colossians 3:2 andi amama ko kenako abo landi na mukalukanye ngana yenyu mubule kuhenza bintu biri bya hasi hano uhenze bintu biri hena ikulu uhenze bintu biri ikulu o Kristo amenyanga mundu la mali kulomba mind mundu mwena na kalimu na Kristo mukali mwemwe umuzui ya ku tawo so bandu abo baramo kulomba munara by the intervention of God himself inganakani echira nisaniha yes chikira ba forming inganakani na mwanadamu unjanya la kuchika rukhanya kutawo it is only God himself
change the mindset. Yes. Hey. Have that mind in you, which was in Christ Jesus. Hey, I'm be like. Kijana mukanyoli ngana kenya Kristo munye mulakana kenya byenyu na birabatibiza. Lakini munyoli ngana kenya Kristo munye alale remind indi mwiwe akukaluka nye mu mind umawetsa mweyo akuheri chomoli hia. Akoi mind kulia akupara. Kwa wole dina maparo binza baparanga ni malai. Unutoka winjira mu maparo ka Kristo akupara yako bakube ukuli mindset ya Kristo muiwe. Kuikaluka nyiwe kuanza kuzia ni mind ya Yesaya. Haleluya. Bishop Were. Karibu. Asante. Sikisania sana ndeba khalewa na Nyasaye. Ade la establish no. Umwami Nyasaye yabona. Na abola mbwe ngala bali bano. Bali silsilala. Bali determine kujenga mnara wafike mahali wanaenda. Ni mindset ilinga baba yumpira na baba yumpira barangala ngegoli ira Wadire. Badaka bafunge bao Kabisa. Nanu mundi afaba wale makanikani kai. Ndoko bore nokutaka ocheje mundi ondetana ndi. Kudo yama lada dimwe hata numchokana na mkutana yama loko ma opinion yeye. Yambe forma amanyirembe yayo nienda eza niye malum. Abantu banazakana bana kuhumba kama munara kuno. Nyasaye ne yaro kunga kulala Nyasaye kata abonana hata kupara manyire arinafe abonana hata kupara hata kuplan. Na abona mbari ndo ndilala bana mango ndilala kuniro kuora bana ndilala khasike bezende gezende ndo fija kubona lusami hapo. Ndilala ndilala ane ndilo khole ndilala. Ukizale mikuwa kukhona. Kizania nimbola nisafikira kukhona sana. Bana ndilala. Kale wazala mbele from the same page. Yani sitabu zefoto kusoma same page ila kusoma ngenda gani pale. So mindset nema lai karinga nobula imani ni ule imani ni ule kore imani baifuire and mindset no see no the mindset and also afaula wadao lakini handi mindset yo mundu yoshi mukokanga handi mukosanga ngabano ngale solution bano bakota bakasa arfango mbaho binara jino wadengo kazi ibula bali makiaba lakini bali mabangolo zinaweza kila Nyasaye bana no plano ubado ndo bagero ndilo no bave batabamo ndie paro lala batabamo ndele ngolala batabamo echomo lala ili omuna bona bigamu senyoko na amletra maji na wala mleta maji ako na amletra esmit nani wakosanira kuna rakasema kulizani le mara nyingi sana umwana mundu esa sindu odande odaha ola echo mulioda walio bado wala mindset yao o set goal yao set goal ndako funge bao evindi zicha kuicho ndo ndo utafunge bao rawa dawa lakini mundu ni focus paka anafunge bao ya ndako funge niye ngetu basi ta mindset zawe kama basa ngefa kwa sigefe basi ta mindset yao bele kila mshukuri mpaka watoke dalo bakiri kwa ukana kosai kabisa njomo Oriomno Bishop Were oriomno oriomno emifuaniko Bishop Tika karibu umetabu mindset Nyasaye shabuli nyanga ahenzanga kama mara mata Nyasaye shabuli nyanga kali
yani ali concept ali anahusika aenza sana chimshirangwa wa mindset unyakola bintu byokola byose unyakutseka imbele wa Nyasaye bora nusoma Isaya 29 ngwaso la 13 akasoma mutije Isaya 29 verse 13 awalanga nina mwami Nyasaye abolanga bantu yababitsanga kusala kwinze mu mahuba mere kandi bambetsanga luyali muri mono mabutswa nabuto myoyo chabo chiri hale kwinze basikamiranga kulondakana kumekizo karulanga kubantu butswa. You see, the already batita imbere wa Nyasaye basikamanga basalanga bamono mabino cyabo ola Nyasaye uri muhongo Nyasaye ko gwitso binyanga Nyasaye ko rumegeranga lakini Nyasaye akayabo ala yaba basala za uminwa lakini myoyo cyabo izibenza mu moyo Nyasaye wala ayenza mu moyo ni mindset iri mu moyo nechira evangelii wanaangalia watu wangu wanaangamia kwa sababu wamekataa maarifa. Maarifa kanyola haina moyo. Maarifa kalimu mindset. Shinga na pasa ya wala and bishop akalokera. Yani nuno be focus yoni mindset yoyo. Ikubi ineria ndenya kuona. Dili moyo. Ube ulonjeranga moyo. Yani you create in the heart. You create in your mind. Na mimi wenebiza bichimena na mpaka na bintu bahomoro mu bintu bya vision. You know, yani mwaka umpaka mpaka uchirola, umpaka shiro shiro kuchirola. I mindset yoyo useti umpaka mpaka umani. Sasa kali mungu wenza kukalokanya ni ngumu. Na bintu nawe Nyasaye na shetani bashindana. Bashindana kujindu kumwana damu bashindana kushindira kwa mindset. Come on. Adam Nyasaye muhatsa mala kubule ibwene Adam daka kuno ulalile litala hili lilangwa ngo Eden na musala byuku bukhali yahuta niingiriza mu mindset ya Adam kwamba musala uko kuliyatawe na Adam ndoyenyola hawa nambora hawo manyi Nyasaye buli musala uko kuliyatawe ngorumanya Adam etse kujenda na naleka Hawa hari kare honye Hawa ne yarula Hawa ne yarula wa Adam na acha kujenda kando ile nani kando ile dina nishisheno shiza shimbenya shenza kumwaya nende mindset shimbora Nyasaye abuli mubura kunyanya matunda yaka shisheno shibaya nende shina mindset ne hawa ne ngambora mzaho wa buli dione abone yani shenya kukalokanya mindset ya Hawa na kulisha faula na shamanya shishaka kalokanye mindset ya Hawa ni bali halana na Adam because when a mindset of one person and then you add another mindset of another person, it becomes a set of mindset. Genesis chapter 6. And then they had one mindset. One Lord, one faith, one baptism, one. If we are one in one mindset, then we should mindset. Na kukalukanya mundu alinende mindset yeye na seti mindset yeye na yinjira ndani mindset ya Nyasaye ni butinyu sana enzulole Ayubu urumure kabisa bintu byose biwere bana bakunzi babiri biri mali yose bizire tingane zitire bintu byose bizire lakini Ayubu alinende mindset na mindset ya Ayubu ibolanga dina Nyasaye uliho na mindset yangu ya Ayubu walanga dina khalimbiri kwanye nukuhutsa timoni cyanye tirarola Nyasaye alinende mindset Phineas nibitsa bikhala bangeli fast bali na bebe benya ukano kanye mindset yeba ngora bwana yuko limoni bwana yuko limoni
aya msatsa na bora mona mandi na kubantu basiro mwenye akoleka paka yani paka yumba kama tsingana kadi tsetse paka lola paka awuranya saya monomaka you know yumba kai mindset paka uranya saya monomera paka sai tsawona yimbuwe luinza ndabika musiki kushibana yoniena wina anje bilifuti the woman yeti pila ti shibana ti tiosi tikona tine mumanyoti inza mwenda manyoti na inza nenda no paka ayubu mutsinga nakali i mindset yeyo unyamuludza unyasaita so changing a mindset of somebody ni mutimu sana echera miratsa ka Paulo kosi kare bali ya habona na wala change your mindset kolero kuba unyana hokoka ku change mindset y'umuntu ni ngumu muhari wa ayubu yenya ku change mindset yene na mara ayubu bindi bosi biwa ushobora kana sana nyasaye wowe ayubu na boro muri muhari musiro kunyona malero nyasaye handa kula kunyona matama na wora nditsa kushibana kuzwa handi ndikano kabutswa ndira rimwani izobini look at this mindset so shindu shichiranga kali a country like ya sai unaona so shindu shinyala kuchira kali a very beautiful country like Kenya unyori ime corrupt na ime collapse ni mindset ya bantu wene mindset shindu shichiranga most of our families ti family ti bingo we don't succeed shikira our mindset vamweru vamutsuve kukhurula centro i mindset yavo khubyashara iri khuluka nende mindset yokhutsera vanhu vakhurula western when it comes to business Sidio i mindset itofauti i mindset ya wili ninakanga anyakuraka byashara bitsijuko kuzunga bitsijuko juko shilingi 5 mukamba umunyole ali ni byashara bindi byako biwalambo litukulindelo numunyole ni wholesale litukulindelo numunyole ni supermarket lakini hotel urane byashara kidogo bikwira wala ndibene ndala zakabikasa ndiwo bindi nda kulina kukuleta bitinjuko na wana ali tsindi yawo so mindset so mindset no na kuleta lakini waya badina ni mindset biashara Rome na usiro mbora nje kusiomena na kusema na timena titula kusoko ni baba hadi tiraida ndai ona kula yake ni winga na bola sawa badani mindset ninda anga yabe ni bituka nzenda saya lambo wanje customer that is a mindset i mindset nenya na kutiala kutsajire anombo so shetani abayanga nende mindset niyenye khuma sio nusoma Mathayo 15 nubasora 18 vajire bonaka nabutsa shindu tinjiranga munwa kumundu shirulanga mumoyo what we talk shirulanga mumoyo khandi nasho shirombanga mundu kuoneka what comes out is what defines a man alabo langa mumoyo number 19 mumoyo ebuzo murusu kuwa chapter 15 verse 18 19 so 19 Matthew chapter 15 verse 19 ibolambo for out of the heart proceed evil thoughts murders, adulteries, fornications, theft, false witnesses, blasphemies. Where is it created? From the heart. That is where the mind is. No, it's started from the mind. It starts out from the mind. Then you store it in the heart. Allow me to the moon. So what shimundu amonomanga neshiri muye na where it lives, where it is created in the mindset. Yes, sir. The mindset. Mujana kwa mwekara mulita kalimu mukalisi lakini mundu apanga huno atakhola bodi mutingana kani zieti apanga cha khumtu atakhola bodi
ana create. So the body mindset is a creation, is an imagination. Out of that imagination una imagine bako una create, unajenga. Basi akabona unyakunyona msasa n'umukhali wamenyana na muzatsa yira kale mukhali we yara yakona malika yama lakini bashimu chikira me yanongwa iwe nditsabwera tukulinda iwe nditsabwera tukulinda kweli tukulilitsa tuka alamwi chikira yamwira tsaka mu mindset yeye yamwira kale. So what is in your mindset as a holy Christian nomba holy mundu ulolanga? What is in your mindset? Na shiri mu mindset yoshiro raiwa unyabona abantu balabana baliyotsa pastor mundu alini send alizani nampesa sio ati hana pesa lakini afu ana mundu akola send. Yes. Mbona yaya ataza kukoti kulala ne kwa emenya nako ikoti ya chafu ha abantu banandoka mindset yalo langa dina nimbo alafu ale kula ivulio funja na mnai mama bandoke nimbo ala mbile ngole mtu akamukali mkola ngadi na imbulusi nimbo alaza kukula imbulusi mbile na yonzi na imbusi yanga ruka banandoka kunyole sasa ni senti nyiri lakini yati yakula kaka ke sema amalo ondo sabataki ama indikado sasa bishop apostle wala Mungu akaba katika neno kumarisi Mwenye mwana ifwe. Nenda kwa kambi mawaka wala na malai. Umuli kiswanje. Nakanibo walanga mu uli nenda marui awurere karo habolanga. Karo. Na okumenda kumaka abakambi babolanga. Sili anakumenda kutsa likuwa litsanga maparo kandi seno. Shikala ko tsilira ndemo. Ameki sokano. Mo tsingana kanitsi omundu. Ni kama control center. Control center to a person. Na enye nokubola muluka yomunda yilokwela wabango mutsingana kanitsi itsio ni kama saba yokula mundu. processor. Yes. Processor. Chitira buli shintu shichakanga hamwe na reboot your minds no tondo bana kutsa tondo bana tondo bana za kidogo nini few errors bulinyanga shina washanje imbere wa nyasaye obetsanga otondo baniye buli shintu Nanano, because the control center, the controller of Lambugo, Zingana Kanitsitio is the one that runs your life. If what is a computer, kuna input and output. Oh, garbage in, garbage out. Exactly. You know, exactly. Oh, washanje no kunyola okuloma nyiri siebo zingana kanitsitwe control center shiri munisha the garbage amanisi shiri munisha na your control center at the center of your heart ndeke jibela bishop ya hapo mbale mu mithali kunenda bunda bola Suleiman abalanga mu out of the heart flows the issues of life. Yes. Out of the heart, the mind flows the issue. Lano process control center. Finjiranga ano ifitiya more. It flows. There is a flow. Then it go processed. What comes out? Then walinjo mundu muleo. No wonder lo muleo. Hey, ndembanga. Hale ndemba. That's higher. Yes, mahali la marula. Nakambanga injili. Eshebala kanishina. Control center. Saba hiyo yono. Saba hiyo shinja. Hano renjera muo, which is not good. Ohula kumanyiri siembo ni roho kubolanga nefu. Especially after in our generation. We are living in a economical crisis. Ohula kumanyiri siembo saba hiyo yomoyo kukuona na kili tite de blishindo. Uzo maintain Indiana. Saba maintain wale blishinda.
Ola kumanyilisi. Ifushinga naba Prisca. Kabindu birumbire. Mustahabu. Yeah. Every bit to same. Shikali kalo. Yodi ilane de bindu. Rumbise jalo. Kono bindiba mukare kabisa. Omanyilisi yore yana umuntu wayikele nokubola beshinto fulani amakosa kalo. Beshinto fulani. Processor ifani. Not fulani amakosa kalo. Kata mkarumu. Aba itiba bola ngambwe no bana umuntu no nahura shida mwe computer ile shida. Mberi kwanza kimani the users babalambo users they babalambo user atema hapo yakhonyisira abantu nani yakhonyisa nyasaye nyateresa sisi ndio shida hane you are the user chola shida iza saba saya mkaribu noniba saya ni tondo bana tsa kuzia off kale saba ni tondo bana za control center kuli off Dulaza mwale wa mako nasaya wa why control center shida liyo papa umbuli siria niwa iwe ni papa mutala mu deal with the user you are the user then uchaji utondo bani abana wola shida computer nyasaye iteresa choma shena gene somuni yes ka lakita uli omuruchi nawo la sha wisha nawo la bundu kada numba musome it's classic bulawo ishin shene Mutama muyono. o controlanga you interfere with the control center yabana abantu bamalo kusoma abebusi babasomi nalo bayengana into their future ohula washage muhada ifomsi alefwe kwenje ku control center tsefwe fana tv manala kefwe mutikane sa tsefwe kunena kile inyakela nsande ita kunena hindu shingera maparo ka abantu mutia tinkane kaniti abantu bo budenge mukanisa buli jumapili nengunja shilinga musine mu khona na munei isayo kwana sadaka no finya mu offering back yakona mapara mabi nakachino la bishop ya hawalano mabzia nimefanya kulia bonenda kili yo para bwangu kwa komkhana lakini fuela kutsamu kanisa nola onkama ka metingo zerandishe oyisada berule oyenje ku control center yetu manemu control center ifwana iri sawa kali kalo ka ndio washa jombole bisini Ore mnakosa leo tukija makao kama hizi nila sanga wana marisa mwe ne na hanina nende ya maparo nenga ko nyasatu para na makomane ne nyasayo si apima maparo kefu ngalusta bese sibora amaparo kanyala ka nyasaya ni chuhana amaparo ko hayo odirane ne kanyasaya mana kawa akadondo bana kecho kuyana ne kanyasaya nyasaye niye hanyalo kusasi hanyala dondo banyo bulamugwa ngabo bantu katono soma mu Bible kwabona abantu ngane bukadinese becho bane maparo katakoya nibakela nyasaye Daniel wala hanino somonya lo na saba wala nyasaye embaro kumina khasasa kuchaka kumina sasa wala nyasaye wala ni wala yabona mbara khumuberese omoyo kwe solo ili apari ngesolo kuba nisena bana bakwesa maparo ko mundu niswinyo para mundu nyasaye niye andela ko beso pare sange khembo Daniel chinga ane kumfika kasasa nchaka mbao nale unyasi miaka cha mana chako ndio kunyasa kasaba no baila nyasaye na ko da so chako para kama hemi ande hera mbona hemi So my First Corinthians 2 verse 1 and 2. Maparo First Corinthians chapter 2 verse 1 and 2. Ivolairi, 1 Corinthians chapter 2 verse 1 and 2. And I, brethren, when I came to you, Yes. came not with the excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything Yes. among you. For I was determined not to know anything else
amongst you but Christ and him crucified. Him crucified. You see? Determined. Yeah, determined. The mind was made up. Nala kuchenga tawe ndenye ndirwatse munye baka Kristo ave munye. Dichomo lyanje lienere, that was my mind. Ndenya kumanya ndirwatse ni luka indai kupemberesa tawe. Ndenya nditse munye na mangana kama somo kulinda soma tawe. Khalika banda moroma hofi lusungu li broken. Khalika banda bola mangana kalora khanga kalifomu kule isana tawe, lakini ndeli determined. Inganakani yanji yali made up. Kristo baka yumba kwa mwenye. Yakumani umundu uli uhuli kitsanga loko moloma manganaka. Nuli ninganakani ndai ya Kristo yinjira mu. Awalombi inganakani unyasaye kukhola shindu shilishubulunji. Sinjira na musimamu ulakamilisha na Kristo alahumali aisafari ulamala bullahi. Ukachenje musimamo kwa mubunyasaye tawe. Bishop. Yeah, Bishop Vera atire. Is hula wakambi wala ni saba. Number 1 kalombi mind yoyo. Mindset yoyo. Ukhabuchira ibe corrupted. Nende makuba kandita. Nechira pola bolanga dina. Oyo witsa kuiwasa no bulera milwazo kandi nekitso kandi apart from kabutsa kwekitso. Wekitse. Yani mundu witsa kuhaye nende mindset yenyu. Mundu mwenoyo kadoka na kubukule na alamwe kabisa. Na bukulwe. Ulamwe na alamwe. Alamwe sana. Kila yenya hunu nye mindset y'abantu. Na ya mama mama kenaka na muno magana bona matuko kumadika. Subiri ni tito kale muno mama kenaka. Mako kwa marika bana bongo. Bizanga wanateka wanawake wajinga wanawateka nyara akili zao. Yani wateka their mindset. Kube macho nomba kube meso. Dina kubula winjilitsa elimu yindi mukutse inyala kukalukanya our mindset towards God. Our mindset kutya kumyunyasaye ibule kuba tempered with. Mindset y'ubunyasaye ibule kukalukana kumunjire yose tawo. Kalikabe mekitso chibe myujiza. Shikira bakristo abanyihi inge mundu lalo langa bali hasi kimapato bali hasi umuntu itsani myujiza chuko bashtua niba change their mind niba change their mindset niba la kunyasaye baranga wenza mundu mweno ko bekunya la kuika itingana kali zero na mindset yero ndina we are determined ndina khotitsa mwikulu na ndina kwao ndipo na ndina kulinda nyasaye khali myujiza nya kukalukanya ta make it so kandi nyala kukalukanya ta ulinende mindset ulinende tidini tsitsa konanga tsikale tsese banobo their mindset kuikalukanya ningu Kabisa. Mundu asalanga no rakandumekere kholi barejo maria. Na ruingo yitse Nairobi. Unyamula kuyinjira mu kanisa momo ati kanisa ni kanisa ta. Abadali ati mushikulungo majina wali wonyene asale risala yekitwa yubulejo nishitambaye cha asale ro amare ati zishukuliziyete. Shikira yenyanga kuchenja nomba kutemba nishimshe yekitwa. Although it is wrong, maybe dini yekitwa yekitwa shikali kubunyasa etawe lakini yachimira. Nero mundu imba mundu teachingere na bona kale ulondeka wasoma uraya yamba Yesu anyala josi enza huye wonyene. Yani ufuate ile ulifundishwa. Paula wala uchimile kama ikitwa. Mindset yenu ikachenja na. Seke mala nako Bishop Oro bakambore muno washanje kule sinja engasava iyo mwashanje
ngata control center hiyo ichira kadala kubola mpaka mkamba control center nende minyaka no nyasaru na minyaka no ta iwe ni unenda minyaka no na zomala nembo lambo limit is not in the sky, it is in your mind. Orium apostle. Orium no more vile obwadi wala bari obudibu. Amuguru osirisia. Obwaka muguru makesikao. Suguri homo bi okora kamsialo haba. Wacha kama huwa vision malolo kwacha faith believe hane ngala mindset mbarawa kachakira wena. Kuba no indu vision yawe rebe chanangeo. Ngulwa inakula ichirire ndo hande mindset yao. Okwa bina kuamini oho ese waamini mo so hande mindset. No wala believe the trust munya sai. Neno lingala mindset ya ibola bidu kabahana. Babola bari nefunga ngara ya Western Nyota TV hande chimbia kala chindi chukumba midomo alo chiranga chigwena nefu igwena. Olanga kuini adakumanya na machinga kari. Ngoro obwa toto. Ngoro ngala kula mwa bure kaburi. Chimbia kala chindi chukumba tichaka chindi chukola chiri situola tuli bichia. Babusa baisa daka kuno bakubora kakubora unubi haya. Ichakugwena imanyiro soka mu machi, imanyiro kuibira, imanyire ngaisaha. Dakana chimbia kala chindi echo echizo papalange onicha machi ni chifua. Orio mnoblo wao kwani sabambwe marilisi yawe na mambo akarero ibi kicha kunaendelea ende mambo kama mindset tunasema maswali kenwe nokuringala nokuchira ndemekesyo kano mongira ile ikwani. Osikubali okurumsela kuno kwa lesi dahirana. Ababo chakuli bali ano kuyini bloko berewe sabo suweyini bloko bere kulali yawo oriyo muno malani ngola mbwe Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano neo abwene Amenosanio nesipindi esesi kristayo esiringara erihula eriaba kristayo erihula eriyo muloli weingangara ya Western Nyota TV ukubirira kungira yeindagano rulonde buri Jumapili ochaka saa 1 mpaka saa 2 esipindi sinosinareerwa nende Prisca Achuki ukubirira kungangara ya Western Nyota TV.